grabe, naabot na dyan ang akong gipaabot. Si Sir Weldy! Grabe! Guys, nag-meet na gid ni Sir. Owner sa... Mr. Fresh. Yes, na-shop ko ka. Ay, partner mi ni Rayo. Si Rayo ginagawa mo, partner mi. Humuta na yun. Grabe. Humot siya. Helmet. Mori siya ang Mr. Fresh Helmet Shower Powder. Gamit kayo, nagmotor masad meron sa laban. Mr. Fresh Helmet Freshener. So, mo niyang gigamit ganina pag-abot. As in, gisprayhan din niya. And then, you're going to spray 2 to 4 sirit daw. May yung pasabot kay para fresh ang inyong helmet. So, katong mga mga motorcycle diha. So, you need to avail this guys kay super, tanawa. Super fresh. Ang logo pa lang gani. Nindot sa kaya packaging niya. And then, handy ra sa kay siya dadon sir, no? Yeah. Guys, nagamit siya din naman siya kay kami mismo. We're using a motorcycle. So, gamit kay siya. And I was so surprised kay grabe. Humot kaayo. As in, more siyang perfume actually. Pero, as in, limpyo. Anong more shower fresh gid siya. Good for kanang premiere. So, akong buhat. I'm Melde Montañez from Cebu and I'm the local distributor of Mr. Fresh. And it's a local product. Yeah, actually it's made in Manila and then Mr. Fresh, and because I'm in the motorcycle scene also, so ganahan ko sa iyang kuan, sa iyang offer, so Mr. Fresh. So, since before it's may kanang problema ganin ako magmotor kay helmet niya say di mo kay singot niya mabaho. Helmet man gud is di mo siya pwede permi labhan. You can't wash it because it will destroy the mechanism na inside the helmet ba. So before I always look for a product na what's good for like the helmet. You just kanang imo lang siyang spray. And then kita ko about Mr. Fresh, and then a friend of mine is selling it, and then I asked him if I can sell it also in Cebu and offer it to the Cebuanos. Maybe it can help the motorcycle people. Humot siya. Humot siya and murag natural ra gani ang baho kay naka-try ko uban products mong nga more siya kanang home disinfectant nga lain kay sa ilong, and I'm the type of guy nga na ako'y allergic rhinitis, so gamayng kuan nga baho muglain akong ilong sa muta. Ang helmet kay you always wear it man, so you smell kanang unsay kuan sa imong helmet, so anything nga murag mo kuan sa mo trigger sa akong ilong di ko ganahan. So when I started using this, okay ra siya sa akong ilong so far. Di ra ko lainan, di mo tukar akong allergic rhinitis, and so natural kayo ang yang baho for me ha. Yeah, it's kuan pa jud. It's 40% ethyl alcohol so it kanang mo disinfect po siya sa imong helmet while giving it a fresh scent Spray lang ka og 3 to 4 sprays. I call it pasirit In Bisaya, pasirit. So, mo pasirit ra kog mga 3 to 4 pasirit, and it's okay na. It will remove bad odors or stuff. Not unless if kanang pila na ka years pod nga baho kana po ka try. But I always use it every after I use my helmet. So, drying time is around less than 2 minutes. Because I always use it after I always pasirit every after I use the helmet. So usually it's like the whole day I use the helmet, and then when I kanang gumuli na ako sa balay, I spray it and then leave it overnight. And then tomorrow your helmet is kanang freshly baked na lagi nasod sa kuno. So humot ka siya. Igbuntag humot ka siya, so mas ganahan nung kumusulob sa helmet, mo ride sa gasa kumadto. I highly recommend based on my personal experience and hopefully maka-experience pod mo sa scent sa Mr. Fresh. It will igpasirit ninyo mo presko mo ayay. Ano? Tarunga lang og pasirit. Ayaw kasig pasirit pasirit ninyo humot ka siya and mo disinfect po siya sa inyong helmet. And gamit kini if namoy mga OBR kasabot mo og OBR. Kuan, labito kalimot ko sa meaning. Basta OBR is kana nakay-angkas kana. Anong OBR pamontay? Okay. Basta kung nakay-angkas, so especially if katong mga nasa kanang angkas business or kanang logistics business, so it's really recommended for na may angkas and you share helmets with different type of people, so para
So if ever na nasa kailaing pasahero, imo siyang sprayhan before na ilaing mo sakay. So it will dry naman mga at least less than 1 minute or so. So it's okay. And humot pa dyan siya. And muna siya as in. As in. Where can they purchase it, sir? And purchases, we have kanang few resellers na in Cebu City. I also have a display in Dimes Resto in Toyota Mabolo. Toyota Mabolo, there's like a cafe upstairs, Dimes Resto Cafe. So I have a display over there, and then I have some few resellers in the area and also in the province. Do you have Facebook page? Yes, I have a Facebook page. It's Mr. Fresh Cebu. You can also just message me there. I'll be answering some of the messages, maybe. So how much mo na siya? Usag it siya, sir? Our SRP price for this is $250 here in Cebu. And if you wanna have like a reseller price, just contact me. Facebook ragid siya or number? Yeah, Facebook for now, yeah. Facebook. Okay. Yeah. Pasirit. Free pasirit. Sa katong ganahan mo try, pasiritan nako inyong helmet. Charot. So sir, asa man karon mo uli na din ka? Wala. Or maglaag-laag pa ka diri sa El Corso? Oh, nice ka. Tambay mag-chill lang sila. Chill. Kasi mo kaon sa kog turon. Turun. Ang katunay gitig. Di joke. So guys, mga tunami and we're going to go na, and guys, I would like to say thank you sa Mr. Fresh, as in na-enlighten ko kay, as in wala ko kay baw nga ma-order ni siya nga katong para sa helmet, and then naka-use na ko, pag-use na nako, as in super love it. So I know nga you're going to love it as well, and thank you so much, sir, and mo say goodbye na mi sa vlog. Thank you so much guys for watching. And by the way guys, watch the Isa show. Ano sa Netflix? Yes, please watch Patay na si Jesus in Netflix. As in, maka-proud ako sa wako ko kakita, but actually maghimo ko reaction. Dapat maghimo reaction video. Excited ako sa akong ano, kaya as in. Excited ka sa reaction, sige. Sige, ato na buhatan. Pero ma-watch ko, tanaw na ko yung mga acting skill. Charot. Mura sa kong maayo, no? Thank you so much guys for watching. Thank you. Bye-bye. Oy, pasirit. Yes, check their FB page and pasirit na rin ang atong mga go. Bye-bye. Thank you, sir. Message is the key. Yes, PM thank lang. you. Kung ganan mag free pasirit, i-message lang ko.